Hai menaze gima I zai hai menaze klumdele I awang riame nama indui ke uzing kai somai hegi gedere sa paulia gairadele. India Ramgu Department of School Education and Literacy DOSEL under the Ministry of Education Menesaze India Ramge tetibetingkum kumchana jang kaije kana kumge class kreuge kakte me minalang kaije skui me exam ke di dele je kachule jana India Ramgu Education Minister Dharmendra Pradhan ne Lok Sabha India Ramgu sam ka kibi kige tetibe mamage saze India Ramge tetibeting kumchana jang kaije kana kumge class kreuge kakte me exam mina krol kreuge te lagrak squeeze changde seze haide seze hang skui me exam kai broge class krego exam kamlu me mina krol kreuze srukje lakhim reuze medaize chang srukje hai srukje hang reks naz kerme jena class krego exam kam lakta di me mina krol knaze lagrak squeeze minge uze chang reks srukje keze hai keze hang him reuze te set mene class krego exam pass te lakta de leize kache de Zane India Ramgu sam kah kibiki Parliament Lok Sabha banai Rajya Sabha gane opposition MPs meze suspended to changdi be mina tuna hai ke ze hang dai ze ket meze suspended to changdele ze kachudele Zanen zanain du ke zi krezis kui damai du Parliament gane opposition MPs me mina hang dai ze kui meze suspended to dai ze tuna India Ramgu sam kah kibiki Parliament ge winter session bam begine India Ramgu opposition MPs me mina hai ke ze hang dai ze ket meze suspended to changdele ze kachudele Zaina China gade Northwestern Xinjiang region kachibe bam ke tetibe hamamai tingmui muiding hige gete pranchibe 6.2 magnitude wanglu bchangyan znai duikeu zikrezes kui damai gidu 5.5 magnitude gete pranchibe wangka kadai leize kachule za China gade Northwestern Xinjiang region kachibe bam ke tetibe hamamai tingmui muiding hige gete pranchibe 6.2 magnitude wang begine znai duikeu zikrezes kui damai ting chua nchas kui agum bihiria ka chang begya mina haike ze hangkrezi kerme chai changdi de leize kachudele zena China Northwestern Xinjiang region kachibe bamge gite pranchibe 6.2 magnitude wang begine heki changmadai ze hai scenario gumje teun sia changlei ze du kachu zena mina hai chumje hangrak squeeze sname ka hazam de leize kachule za China gde Southwestern province of Sichuan kachibe bamge njikum hechit ke gudu gde pranchibe 6.8 magnitude wangje mina hangrak sna ze madai me Chile is a catole. Then a China gate pranchibe wang begin Sichuan kachibe bamge zemena chain ki langbaze tati betting kumchang za de set kumge gate pranchibe 7.9 magnitude wang zemina changrek squire gumze Chile is a catole. Zana European country Bulgaria gdegidu makum tingum chana jang kaije madai kum peta zaina Russia mandagane hatau duize lutalu sui dra hange namja kamtu ondele ize kachule zana Bulgaria gdei mene Russia mandagane Russian mugu hatau dui zana Russian mugu mama lutara hange za namja kamtu rahang Bulgarian gdeigu lawmaker ne kamke gaidele ize kachudele Zene South Indian State Tamil Nadu district bam ka cham gen znai danai lut getting ruinchi sangzer indo hangze hadui naize hadui lo pranchi ze lobze gene lungka hare mze Indian Tree Services Army Navy Air Force zene Coast Guard mene mina changria gum mze ngom bia peze nri pakai de leize kachule zene South India Tamil Nadu State get atibe mamai gene ting ruinchi sangze ruindo hangbe district rameze Tirunelveli Toothukudi Tekasi zane Kanyakumari leize kachule za ipo district matai rogaze Toothukudi zane Tirunelveli geze tingri brogdu pranchi kantele ze kachudele pose zigene state government ngara hangeze Coast Guard National Disaster Response Force NDRF mezarangai be bigene punuine neilimbe limro bigene kategu sak aigum brameze tokyo ze katala de ze kachudele Zane West Bengal State Go Chief Minister Mamata Banerjee benai Delhi Go Chief Minister Arvind Kejriwal nenznai damai Congress President Malik Arjun Kargize Opposition Bloc INDIA lamgine India Ramgu Prime Minister Tabam hange ntara hange candidate sapera kaneu dele kachudele kagne chige Malik Arjun Kargi ne kakpadaize railangge karnang baza duirai hange nangulei chpau changde zaina makatale neze rahei wangdui leize kachudele
Zan Arunachal Pradesh West Kongsa kachibe bamge former Congress MLA Yumsen Matey zenda tingkage kapcher niplamgene National Socialist Council of Nagalim NSCN IMN pnilung magbasam pauchangdele za NSCN IMN sa za anui Naga leader psui temrame pnui tingkum ga za hanapoi bigene nga gai kamdele za kachule Zaina Manipur ge hazet kana kuki manai inki me kage kaklebe pebe peting tize tel hangze pikeuting keudi set changra hangge ka dize chunara changze kaklebe ze pen doze bam zegene tingti gumze disi ize lungdara hang disi ibete wangra hangge hai mena haroluze Naga Baptist Pastor Forum Manipur lamgina hai menaze kyam gaidele ze kachidele zana chuna Manipur ge kaklebe pebe sawma ze pen doze bam zegene Manipur Naga Baptist Pastor Forum ne hanai kum tingkum siabeten duluze makum tingkum chana zeng kai zemdai tingkum khachibe pekakdai begeza tingti gumze gelung tnai ze disi ize lungdai chilra hangene du klum gaidele ze du kachidele Zana Assam Kachar district enda tingkage NNC leader Gaidin Gungpo rongmaize kapchap lamgene Kachar police manai 39 BN Assam Rifles paimra meneh roluze Kraulong banai namdailong kulo Assam Manipur border haramraige special operation te begine mina hangchumze nimnele je kachule Zana NNC leader Gaidin Gungpo rongmaize kapchani blamgene nimra hangge Kachar police manai Assam Rifles paimene roluze special operation te begine nimnime mina hangchumme bauzi zarelangge Poning rongmai petingkom hadai zeminge chamti lagene ditoyang rongmai petingkom hadai chamti lagene namzore gangmai petingkom hadai namdai longgena le je kachidele zena chaidi bepe gadin chungpo rongmai je NNC ge psui tebeko zena anui zilang rong area gu commander ko le je kachidele zai pachu je namdai long kulo Assam banai Manipur gu haram rai gene tetibe duike je kreuzik na mai ge pam samsa je bam hi gene kapchani le je kachidele pose gene nimni me mina hangchume pere ge je SP numal mahatane sa je chuna investigation lute je lamui je pni je haji kreune kabangge kai je lamui le je kachidele man ne rahangge Zana Manipur geng kimenai ku kime kage kaklebe pe begine anui nagam ramzdu chuna Manipur Imphal kime ki bibamge teukle chu dipzegene Manipur Naga Youth Organization MNYO mena kimenai ku kimeze close disi ibete rahangge rangai dele je kachuli Zana MNYO mena saza anui naga hazet meze teukle dina li ze bamagule je kachule pozegene close kimenai ku ki hazet me kage disi ibete rahangge MNYO mena pnuigu statement genudu Kyam gaidele ai gena na mind du kyu hizing kai sumai hegi ge dere insa po bazalwai gaidele pi gai zain kingai ni mele ne je todle